njarie muno no njuge ni tukenete ni mheshimiwa wa Maua gutitira waziri witu waziri urutaga wira na hinya muno otoguo kwario ni aria maima haha na mundu utari guoya maundu maria kite athie ministry ya mai na ri ministry ya migunda ti maundu turabatara utinda tugicokera haha to ni mumoi na ni njamba ndironire athiete Nairobi mugunda watunyanitwo akithie mwenyewe kucokeriene. Kwa hivyo endelea kukanyangia hapo na Bwana Yesu atakubariki. Mheshimiwa Maua, unajua mimi nakuunga mkono and you know that, na nie ndagutuire bogo ya wira just in case you have forgotten, na ndicenjetie kuga uguo. Kwa hivyo endelea na kazi, uhudumie watu wetu, wira warutirwo andu aitu a Maragwa, andu acio ni a Murang'a tondu Maragwa ethini wa Murang'a na nie ta seneta wanyu no muhaka ngakena wira ukirutika wega. Koguo aciari ciana citũ igithie na mbathi ĩyo nĩ tũrĩkenaga magathie metĩĩte o ta ciana iria ingĩ, kana tiguo? Koguo tuthie na mbere. Na mimi huenda ikawa watu hawakuelewa mwalimu aliyekuwa anaongoza katika kuzawadi wanafunzi aliniita former senator, alitaka kuniita former teacher kwa sababu mimi nilifunza katika shule hii ya PK Secondary School kwa miaka 2.5. Na kuna walimu ambao bado wako hapa. Nimeona Mrs. Mariara ni odhire. Huyo nilimwacha hapa, tulifunza na yeye na anajua mimi ni mwanaume mzuri. Noga dage ukatia ira ide dia, noga dage kidogo mungu. Keti chini. Asante. Nimeona Mr. Maina Ushu. Mr. Maina Rugama Tumani. Jabe utothomithia na githwairi Mr. Maina, Bwana Yesu akubariki sana. Nie ndi kugaga nguka ngore ni weruhire, ndakororwo muiro o uria ndagutigire. Bwana Yesu atakukumbuka ndugu yangu, usijali. Tulifunza Kiswahili na yeye, na kwa hivyo nikiwa katika shule hii najisikia vizuri, najisikia kwamba niko katika shule yangu. Tuwe hamwe. Na leo Ngai witu aromrathima aciari. Nafurahi kusikia shule hii imekuwa. That time it had about 400 students. It now stands at 1,105. Newera munene muno rutetwo ni arutani na andu aria angi. Horirai arutani rohe. Aciari na inyuĩ mugeka wega ni guturehere ciana. Nake Mheshimiwa wa Maua akanyitirira cukuru iriku. Muhurire irohi. Na rĩu rĩrĩa moiguaga niĩ ngĩũrũra ngiugaga andũ aitũ magĩe na ciana nĩ maũndũ rĩu ta maya, ciana igakorwo 1,000 na 100 rĩa cigana. Aciari a gũkũ me sawa kana matirĩ sawa? Githĩ matirĩ sawa? Mathiĩ na mbere kana matigathiĩ na mbere? Mathiĩ na mbere. O ũrĩa njugaga ngiuma haha wakorwo wĩ mũritũ ũnyone ngũne kanyamũ tondũ ti oro ũguo. Na kwa hivyo najua Mheshimiwa Maua anaona kwamba muda umepita. Nataka nizungumze kidogo kwa sababu mimi ni mwalimu. Sawa sawa? Halo? Mimi kama mwalimu lazima nishukuru mwalimu mkuu, kwa sababu nimeona vipawa hapa. Wanafunzi wamekuja hapa wakafanya drama, wakafanya vizuri sana. Tumeona wana vipawa. Lakini kuna swala moja ambalo nimeona linafaa tulizingatie. Manake tumeona nyimbo zilizo letwa hapa, nyingi zake ni za Kiluya. Na ni vizuri, manake tunajua tuna wazazi wa Luya na wazazi kutoka jamii zingine. Lakini tunataka tuone utamaduni wetu pia sisi kama Wakikuyu. Manake lazima turinge kwa sababu ya kuwa Wakikuyu, tuone nao utamaduni wetu unaendelea kukuzwa, vipawa hasa vinavyoambatana na tamaduni zetu navyo pia. Na waomba walimu wenzangu mjaribu kuvikuza ili kwamba twende vizuri pamoja. And mwalimu, you are a very good MC. Bwana Yesu akubariki sana pia. Ndigũtinda ngĩaria mũno, no Mheshimiwa wa Maua nĩ ũthuurĩtwo nĩ andũ a Maragwa na naniĩ nĩ mathurĩte. Ingiuma haha itakiugĩte kaũndũ kamwe twĩrĩ njĩkĩte mahota kũũria ũyũ nake nĩkĩ. Wa mbere ndĩmũcokerie ngatho, ndokire kũrĩ inyuĩ nyenjetwo ta nyũngũ ngurumanie, na mũkiuga ũcio nĩwe mũkwenda. Ũcio wĩtagwo Joe
wera uria mwaheire na ndirutite muno ni gwethera gavana witu besha cia kuruta wira na nikio igwira mweshimiwa mukora wa kura kagundu-ini akiririkana ati indo iria marutaga wira nacio guku nathari makite thibitari makite mawira mareka besha icio ni nie ndimethagira kuria Senate na maita maingi matikiririkanaga thengio mweshimiwa mukora ni athire thengio we ni ndakune kirathimo kiria ithe wa mwana aheage kahi ikarathi ni undu wa kuririkana ati to mamu wanyu kuruga hari baba uria wethaga indo akare na koguo thengio mweshimiwa mukora inyuĩ na inyuĩ MCA cia yangi nigetha ithe wanyu amũrathimage mukaririkanaga kuga nĩ njinyi tu ũtwethagira tuindo turia tuhuthagira. Kwa hivyo hiyo kazi inaendelea kuifanya vizuri. Kazi nyingine ambayo nafanya kama seneta wenu ni kutetea haki zenu. Jerega guthie Senate githie ngirugamia statement na ngiuga kiganda kia maragwa kia iria kihingurwo nigetha arimi aitu mathie na mbere kwendia iria na nigetha aria mandikitwo kuu mone mawira ningucokeria gavana ngatho tondu ni arahingurire kiganda kiu gatano gathirite kiari kihingure geithio ucio ngimwire jionyutu nionire kiganda ni kihinge akiuga kihingurwo. Good. Riu mawira macio nimo turaruta na maria mangi tou tungi tunini twagucemania na mutumia muritu uguo ndagweta ngamuhe kanyamu nigetha andu aitu tuthie na mbere kuingiha athuri to ni kurikia ndirarikia athuri ene atumia acio mari aritu meguka inyue mutigoke ni amu gutire mundu urutaga wira akarihwo maita meri ni warihirwo hindi yo uiganire. Mwathani amurathime na waziri uendelee na kazi na Bwana Yesu abariki sana. Mheshimiwa Adwati wa Kariuki mugerie kaundu kau thukuru ino yone kiwanja koguo murathimwo muno atumia no gwo twakirikanira na ndwagikorwo ni gacuru nyuire kiroko ningi uyoka kuga ati niguo hahiana. Asanteni sana athuri muthie na mbere ni amu ona Ngai ni akiendete uguo augire kirikaniro-ini Genesis akiuga ciaranai muiyurie thi koguo jiunyu tuno muhonoku ni kirikaniro ararumirira. Asanteni sana. hau arekiriria naho hakuga njonyo tuno muhonoku athuri anga ni tukimacokagiria ngatho maita maingi koguo hindi yo wakirwo ndugoke tondu wakirio mucokerie ngatho hau anga ni angiatumburira makiria no riu tondu turi aingi aiga tutigirie njau no mucokerie wa ngatho na mucokia wa ngatho na githe ndakimenya hau uria harathi riu twina kamwana ka Jesse na toka mwana ka Jesse tondu ni kambiriirie guku gwito thiini wa sub county office ya DCC
na koguo ndiũ kana kang'ata hau nĩho amuoneire na hegakinyaga ngai rĩu mũthĩ na ngũbia igĩrĩ ena yake ya deputy governor na ngũbia ya governor tũgũcokeria